Muhu bagas uhur nami, ase terbayan hanami membalosi ham ibagas hapitoron, hasitongan pakan hapas singon, ase boy hanami marporsayai hitama hataninai bata, Pasir-sir hita doding tahun bani haleluya nomor 487. Adon gogoru nalang marpusaya onangan ko idanohon senju bahasonangan ngayot marhoy lojan umang iji sendong nahot naboy kabe afosa sitindo panorang iji adong gogoru nalang marpusa balik kana borsayai pasonangan ko ibang Tuhan ko dong masisir isurgai. saksihon hitama haporsayaon haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaon, au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni nebata nasasadain, Indo Tuhanta, natunubuk ko ni si Maria sanggalape haliapan marhite ton dinapasing, namanaron na parangit, bani panorang si Pontius Pilatus, di parsilangkon, mate hanjahay tanom, turuh nagori toru, wala manggolo humban na mate, bani ari patoluhon. Naik ku surga, anja hundul isyamun na bata bapa, pargogono sa tarimbangin, hunjay mamulak magira, laho manguhumi halak manggolo, pakon nadop mate. Au porsaya bani ton dinapasing, bani kuria persadaan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhon na sadokah ni dokah ni. Amen. Ise do ganup sidia ilambung linai bata, marsertali do hudida, marsinal sal do homa. Pasir-sir hita doding tahun bani haleluya nomor 170 sia, bait sada pakon bait 2. Isedoganup sidea elambung ninai bata marsortali dohudilia marsinar sadahama kanugraman dodine sariat mamutibe imanadadop marua alak natanan mujur pasoman tanah berdua nopor saya indokur baik Tuhan tak Yesusin nama pokok kita Domu hubani tahun perkuriaon, sadarion aima minggu pardingatan hubani namate. Laho mardingat haganup hasomanta, sonai age hinaholonganta, aima, Bapa Opsinur Simarmata, Eli Roseni Purba, pakon inang mutiara Raja Guguk.
pinangolongan ni Tuhan. Ipatupahita pe sonari pardingatan hubani namate. Sedolah ho manungguli ganup na parngit apagabe tariluh-iluh hita mardingat haganup sidea bahasa hita pe hole mate do songon sidea ay. Namardingat bani ajal tado hita anggo ipatupahita sonari pardingatan on. Janah irik laho patuguh kon haporsayaon ta bani golus sisadokah ni dokah niin. Agepe anggope ibagas gok pargumulan hita sonari. Ulang mandole hita. Ulang miloh suluh ni haporsayaonmu. Gok bahen ham minak ni halani lang iboto hita at tigan panorang ni atap sadihari. Halani ay ulang holang martonggo hubani. Sunang matungon uhurku anggo jongjong aitin apa garup asomanku nama rasa Porin serapin pemamberehon sangopogon Martay pardingatan o ipaingat songon aha nay hatahon bani parambilan tolu. Marpanorang do ganup. Adong tubuh, adong panorang mate. Anggo pe sodap pangahap lang ay mambahen gabe tarlalap. Tapi anggo pe gok parutolon apa parsahiton. Yarusi hita ma namar panorang do ganup. Ulang lalap gap hita mamikiri dunia on. Ay parsatokinan do goluh on. Tuhan, paingat ham mahanami, ase ulang lalap gapuhur nami, sakut bani dunia on. Pardingatan bani namate on paingat kon hita, lang ijon hape iyanan parsaranan na manongtong, lang dunia on hape tujuan ni goluhta, surga indo hape si tujuan ni goluhta, aido na niarap na insandoka, na saindoka, aido na manongtong. Tuhan, hasomani ham mahanami, ase boy tulus lakah nami mendapot kon ham. Pardingatan bani namate paingat kon hita, lang tanoman hape ujung ni goluhta. Ay adong do parpuhoon ni namate na mambere pangarapan na manggoluh batta, bahasa na pajupah do halak na porsayain, bani ujung ni si magira, di surga sonangan in. Ay nini do, dom matalu hamatean, o hamatean, ijado sorotmu. Ham Tuhan,
patogu hamma pangarapan nami bani golu simagirain. Pardingatan sadarion mamuhoy uhurta, ase lambing jaga janah hobas makorjahon ganup harosuh ni Tuhan in, ay nido, jolom hamma nadong bamu, ulang adong na membuat sortalimu. Ham Tuhan, patogu ham maha porsayo nami, pakon pangarapan nami, bani parpuhon simagirain, nadop makasih bani sagala na porsaya hubamu. Martonggo mahita, ham Tuhan nai bata bapa nami na tetap rosi sadokah ni dokahni. Idingat hanami ma sadarion haganup hasoman apa hinaholongan nami, nadop parlobe manadikkon hanami. Bamudo Tuhan anakku sini nagori atas janah yukap hamdo in bani sagala na porsaya bani anakmu Yesus Kristus. Iingat hanami mahoma ajal nami ibagas sadarion apa parpuhoon si magirain. Terima kasih mabamu Tuhan. Halani iboban ham hanami mangidah apa manjalo pangarapan na manggoluh na humbamu. Lang mandole be hanami janah tariluh iluh hanami. Anggo pe iingati hanami ganup hasoman nami. Nado parlobe manadikkon hanami. Dom matongon buhay hasoman nami nado parlobe manadikkon hanami. Gabi si paingat main bani lakkah nami sonari. Ase tetap hanami manggoluh domi hubani rosuh ni uhurmu. Das bani ujung ni lakkah nami. Sunggulihan tong-tong uhur nami. Ase boy hanami gabi si tiruon bani ginopar nami. Apohi hamma sagala markusok ni uhur. Pakon nama naron hamatean ase ulang lalap tangis sedia songon nalang marpangarapan. Saya ajari ham si dea ase tong-tong manatap dopak surgain. Janah patogu ham uhur nami. Bahasa hanami pe dom mamarupe bani arta ni harajaonmu. Padau ham magangguni uhur huban nami. Ase hot ha porsayon nami. Manjalohon ham si pagoluh in. Pai madapot panorang ni magira. Anggo gombur pe mata nami. Ukap ham mata ni ha porsayon nami. Ase takas iidah hanami dalam hasonangan in. Anggo halot peli dilah nami lang boy makatahon age ahabe pargogohi hamma hanami marhite tonduimu aseboy hanami mandilohon hubamu ma hondoskon tonduihu torangi hamma uhur nami dalan nami asilambin hobas lakah nami laho mandapot kon ham. Amen. Paimai tanggar hita ting-ting, ibere hanami panorang hubani orang tua nami lansia vokal grup.
Bapak Inang, sonai homa nama poso, horas mabata ganupan. Sonari tangah rita penegasan ting-ting, bata bani minggu sadarion, 20 November 2022. Namar lobe, marpadan sihol marhajabuan. Sihol ipamasado, marpadan sihol marhajabuan, hubani nyombah ni Kuriawan, Aima, Hani Yuli Tambun Saribu, niombah ni Bapak Situa Marsinus Tambun Saribu, Inang Nurista Boru Sipayung, Pakon tunangan ni Aprianto Simanung Kalit, niombah ni Bapak B Simanung Kalit Ondi, Inang A Boru Tanjung Ondi, Inang D Boru Samosir, KBP Jambi, Resort Jambi. Nasiol ia dongkon bani Ari Sabtu 26 November 2022 i GKPS Cirilitan masuk pukul siah 30. Nah, mangobas konon ase ipangidohanami perhatian humba di majelis sektor 2. Pakon tonggon hita ase mardalan dear aganupan. Nah, paduahon anggota baru. Mulai sadarion etongon ma jadi anggota baru i Kuriaon, Aima sada nama poso, Siska Mardalena Butar-Butar. Alamat Jalan Panca Warga 5 nomor 12A Jakarta Timur, asal gereja Hun GKPS Kana. Jadi dear ubarina poso nami anggota baru anggo rohbani ibadahon seboi jongjong i tempat ase tanda di Kuria. Ya, ham masuk pelayanan sektor 2, ase boima aktif teneh ibagas kegiatan nih khusus nih seksi nama posok. Terima kasih. Nah berikut nih tupuan lansia GKPS Cirilitan. Tugas-tugas hubani nasiam orang tua nami lansia IGKPS Cirilitan on sioldo ipamasa Natal lansia sedistrik Pitu. Baniari tanggal Senin 5 Desember 2022, Ianan Gereja Gloria Cibubur. Panorang jam ni manusul tene. Asih hubani orang tua nami, na sihol dihut, diarma mendaftar hubani pengurus lansia, aima pia sini inang situa Sintamina Boru Damanik. Nah berikut nih Natal gabungan seksi Bapak Inang Resort Cililitan. Siholdo ipamasa Natal gabungan Bapak Inang Resort Cililitan Bani Ari tanggal Sabtu 3 Desember 2022 Ianan GKPS Cibubur. Panorang pukul 10 pitu WIB
sampai selesai acara kebaktian pakon perayaan Natal. Ase riak mahita haganup bapa, pakon haganup inang, nadong ijematon nalahom mandiuti acara Natal on. Nah mangihut tugas-tugas pengurus resort GKPS Cililitan. Undangan sermon hubungan verifikasi keuangan pakon bona tahun majelis jemaat. Dom hubani dohorni ma akhir tahun 2022. Bani bueni persiapan Natal pakon tahun baru 2020 tolu. Ibain pengurus resort do kegiatan nasional iadongkon bani 3 KPS resort Cililitan. Jadi dear hubani hita anggota majelis, boy ipar DT hita undangan on nadop iser sekretaris jemaat bani grup WA majelis. Pakon boy itor kita bani file PDF warta jemaat on. Terlebih mahayu bani hasoman anggota majelis nomor tugas melayani das hubani bulan Januari tene. Jadi halani sermon hadu monon ibaen do pembahasan beberapa minggu materi ini i bagas parsermonan. Nah mengihut verifikasi seksi kategori tingkat jemaat. Sial adong konondo verifikasi laporan kegiatan pakon keuangan haganup seksi kategori 23 November 2002 pukul 10.05 WIB sampai dengan selesai. Acara ini aima laporan kegiatan pakon keuangan semester sada tahun 2022. Asih hubari ini nasiam pengurus seksi kategorial haganup seksi kategorial mempersiapkan nama perdumon hubani verifikasion. Nah mangihut rapat majelis. Sial adong konondo rapat majelis ikuriaon bani Ari Sadarion Minggu 20 November 2022 pukul siluk selesai ibadah. Jadi langsung mahita anggota majelis haganupan mandihuti rapat majelis ontene siluk salosi ibadah on. Nah mangihut sinode jemaat. Siol adong konondo sinode jemaat bani Ari Minggu 27 November 2022 atau minggu depan pukul siluk keluar minggu ibadah minggu yanan lantai 2 GKPS Cililitan. Acara aima penyusunan program 2020 tolu. Jadi onpe si hubani hita kuria jemaat Cililitan pasirson panorang bani nalaho mendihuti sinode jemaata bani minggu depan. Mengihut seksi sekolah minggu. Siol adong konondo rapat pengurus seksi sekolah minggu KKPS Resort Cililitan bani hari Minggu Sadarion 20 November 2022 pukul 10 siang WIB selesai via Zoom meeting. Jadi hubani hagonup pengurus seksi sekolah minggu ikuriaon asediarma mandihuti acara rapat on. Berikut nih halani doma dohor akhir tahun di pangindohan nami hubani kuriani Tuhan ase hubani hita nalape melunasi siluah bani pesta seksi kategorial bani pesta sekolah minggu napong poso inang bapa ase diarma istotor hita bani bendahara jemata ATP transfer rekening rekening GKPS Cililitan. Sonai homa iuran diakonia sosial. Asidiarma homa istotoronita hubani bendahara jemaat ATP transfer rekening GKPS Cililitan bahatni 200.000 per kakak per keluarga. Nah terakhir kepada seluruh jemaat Tuhan kami mengingatkan karena angka terpapar COVID belakangan hari ini semakin meningkat agar tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat. Jadi sekali lagi kami ingatkan untuk tetap prokes ketat. Terima kasih. Sonaima
Ting Ting Bata Bani Minggu Saderion. Terima kasih Ma. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk bersekutu memuji dan Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami ini menjadi persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat sukacita untuk seluruh jemaat Tuhan di GKPS Cililitan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota keluarga di jemaat-Mu GKPS Cililitan. Tuhan tetap campur tangan dalam segala aktivitas dan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam setiap pergumulan di dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa menuntun dan menguatkan kami. Biarlah Tuhan yang tetap menyertai dan memberkati kami, keluarga lepas keluarga. Dan Engkau jugalah yang menyertai dan memberkati anak-anak kami di dalam aktivitas mereka dan campur tangan dalam pendidikan mereka, di sekolah maupun di perkuliahan, begitu juga dalam pekerjaan. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, Hani Yuli Tambun Saribu dan tunangannya Aprianto Simanung Kalit, yang akan mengadakan acara Marpadan Siol Maharajabuan pada hari Sabtu 26 November di GKPS Cililitan. Biarlah seluruh persiapan dan rangkaian acara ibadah dapat berjalan dengan baik dan lancar, begitu juga sampai dengan acara pemberkatan nikah. Dan Kau juga yang memberkati seluruh anggota keluarga dari kedua calon mempelai. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk seluruh program pelayanan di jemaat GKPS Cililitan pada seksi kategorial pokjakan pada hari ini dan sidang di jemaat GKPS Cililitan yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Biar Tuhan yang hadir dan campur tangan dalam setiap acara dan kegiatan yang semuanya kami lakukan